Ry'Umwami Yesu yo bambuza amaraso kera ku musaba ariko ku gitero cya gatatu aravuga kuko wampinduye umwana kugira ngo amen 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 kuko wampinduye umwana ngo umpindure n'ingeso kugira ngo undi wese aguhimbaze Yesu. Haleluya amen. Ubwo twahinduwe abana dukwiye guhinduka mu ngeso, imigendere yacu ikaranga ikirokore, imivugire yacu ikaranga ikirokore, imikorere ikaranga ikirokore, kugira ngo twamaze kumenya Imana. Amen. Kugira ngo izina ry'Imana rishobore kwamamara. Yesu abagirire neza. Reka mube mutuje. Kugira ngo twinjire icyo gikorwa cyiza kitazabaho, ariko Imana yacu uko ari imbaraga ntabwo izabura aho intsinzi. Yesu ashimwe cyane. Intsinzi rero izanyura muri njye nawe nitumara kumvira Imana, nitumara kwemera
Imana igikunda bakubaha natwe mwami tujanga kuzamura icyubahiro cyawe uhimbazwe mwami Imana igira neza uhimbazwe mwami Imana ya Mose uhimbazwe mwami Imana y'abahanuzi batubanjirije uhimbazwe mwami Imana yacu uhimbazwe mwami Imana ihoraho uhimbazwe mwami tuguhaye icyubahiro tuvuga ngo urakomeye tuguhaye icyubahiro tuvuga ko uri umunyembaraga tuguhaye icyubahiro mwami Imana uhimbazwe data mu izina rya Yesu amen komera Imana amashyi none reka twakire umukozi w'Imana ageze aha ngaha dukoma mu mashyi haleluya bakomeye na microphone itatangira akazi y'igihe turaroboka muri mugoroba Yesu nashimwe cyane haleluya 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 tunezerewe Imana kuri uyu mugoroba uyu mugoroba mwiza Imana ituremeye Imana yo mu ijuru igiye gukorana natwe muri abadamu beza Imana yishimira muri abadamu beza Imana yishimira kandi muri abagabo beza Imana yishimira Imana yo mu ijuru irashaka gukorana natwe ibintu bikomeye kunyura muri wowe kunyura muri njye ndetse n'abandi bose bari kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi ni umunsi Imana yambwiye gutangiza igicaniro cy'amasengesho hano mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda kandi mu Eastern Province nari mu East Africa Imana hari byavuganye nanjye umwaka ushize hari mu kwezi kwa kane nari mu masengesho y'iminsi 14 nshaka kureba ubwiza bw'Imana kandi sengera amahanga icyo gihe nasengeraga Ukraine n'Uburusiya umwuka w'Imana nzaho arambwira ngo iki ni igihe cyo guhagarara tugasengera East Africa Imana ifite umugambi mwiza kuri East Africa niyo mpamvu Satani yahagurukije intambara kugira ngo ubwami bw'umwijima bushobore kuburizamo umugambi w'Imana ariko kubera wowe wahagurutse kuri uyu munsi nanjye uhagararanye nawe Imana ikeneye abagabo nyabagabo bagiye guhagarara nayo Imana ikeneye abakobwa b'intwari barahagarara nayo Imana ikeneye abadamu b'intwari barahagarara nayo kugira ngo isoze umugambi wayo Imana irambwira ngo dusenge amasengesho ayo masengesho tuzasenga Imana izagera umugisha kandi izakuraho imigambi mwatera afite yose muri East Africa kuko umugambi w'Imana ntabwo uzakoma kumukora dusomye amagambo dusanga mu gitabo cya Daniel umuhanuzi Daniel ibice byaho 7 umurongo waho wa 20 na 22 Daniel ibice 7 7th chapter of Daniel
umurongo wa 21 n'uwa 22. Verses 21 and 22. Maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha, kugeza aho umukuru nyiribihe byose yaziye agatsindishiriza abera n'isumba byose, igihe kirasohora abera baravuga. Let's read in English. While I was looking, the throne made war on God's people and conquered them. 22. Then one and pronounce judgment in favor of the people of the supreme God. Then time and the life for God's people to receive royal power. Hallelujah. Hallelujah. Those are the days we shall see ahead. Even the signs we are seeing them. But the God Almighty
Senga
Oh, Jesus. Yes! 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 Twagushimiye Mwuka wera. We worship you. Twagushimiye. We worship you. Twagushimiye. We thank you. Uri umufasha wacu. You are our helper. Uzadufasha muri byose. We will help us. Muri kino gihe gikomeye. In this Muri kino gihe giteye ubwoba. in these painful days. Mwuka wera ngwino. Holy Spirit come. Ngwino Mwuka wera. We welcome. Ngwino uganze. We receive you. Ngwino uganze. Come and take Ngwino control. uganze. Come and take Ngwino control. uganze. Come and take Uganze Mwuka wera. the power of Uganze God. Mwuka wera. Come and Uganze. take control. Take control. Holy Spirit. Mana uri data. You are our Father. Yesu uri umuvandimwe. God, you are our brother Jesus. Kandi n'uduhuza n'Imana data. You are the Mwuka wera. mediator of us and the Father. Mwuka wera uri mama. Holy Spirit, the Holy Spirit, Holy Spirit. Uri mama. You are God. Ni wowe udufasha. You are our helper. Ni wowe udusabukira. You are our mediator. Aho tutashobora kugera. Where we can't reach. Ngwino Mwuka wera. Come, we welcome you. Ngwino Mwuka wera. Take over. Maraho imbaraga z'umwijima. Destroy the Maraho evil. imbaraga z'umwijima. The power of Maraho darkness. imbaraga z'umwijima. Destroy. Maraho imbaraga z'umwijima. Destroy. Maraho imbaraga z'umwijima. Destroy. Maraho imbaraga z'umwijima. Maraho imbaraga z'umwijima. Destroy.
Kwifatanije n'ibizima bine. Together with the 4 angels. Kwifatanije n'abakuru makumyabiri. The 10 elders. Mukuramya no guhimbaza Imana. We worship and glorify you. Ntabwo. We have no fear. Ntabwo. We have no fear. Nta giteye ubwoba. There's no fear in the name of Jesus. Reka mwami Imana nyengaho. Our God, the aba badamu n'abagabo n'abasore. These men and abafatanije nawe muri uru rugamba. God barwanire n'intambara. Izibateye ubwoba. Mwami barwanire. Fight for them. Uyu munsi wa mbere. Fight on them. Wamasengesho n'isirongo. Wongera kugendererwa. Wongera wagenderere. Wongera wambika imbaraga. Wongera ishyirwa ryaca. Yesu. In the name of Jesus. Abandi intambara zidasanzwe. So mu miryango y'iwabo. In their homes and families. God. Father. Barwanire. Fight for them. Watsiri umwuka w'ubukene. Fight for them. The spirit of umwuka w'ubukene. The spirit of umwuka w'ubutindi. The spirit of poverty. Indwara zo muri iyo by'ingaruka. This sickness. Overcome them. God. Father. Muri minsi 40. In these 40 days. Bazabona ubwoko bwawe. May you then have to see my hand. Ndakwibuka Mwami. I remember God. Minsi 40 ya mbere yo nasenze. In those 40 days, the first 40 days which I prayed. Data wabereye Imana. You were God. Narabonye ukuboko kwawe. I saw your mighty hand. Niyo wambaye ubushobozi bwo kubaka urusengero. It's when you gave me the power to build. Wampaye ubushobozi bwo kubaka urusengero. It was the way you gave me power and to start a church, to plant a church. Muri urusengero nakubakiye. On those church that I planted. Niho tangira igicaniro cy'amahanga. This is where we plant a tabernacle of nations. Ngwino Mwuka Wera. We welcome you, Holy Spirit. Wuzuye hano hantu. Fill this place. Kandi abazahagera bose bazabona ubwoko bwawe. And wherever we enter here, we see your hand. Thank you. Urakoze Mwami. Thank you. Mwizina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. 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 Komera Imana amashyi. Hallelujah. Hallelujah. Wenda katucisha agatangazo nari nasubira mu mwanya wo kwicara. Let's have an announcement. Amasengesho tugiye kuyakora. And this is how we are going to pray these prayers. Tuzajya turirwa mu mirimo yacu ya buri munsi. We shall be in our usual time being in our busy prayer. Ariko saa 9:30 tujye tugeze aha ngaha. Working as usual, but at Tuzajya dusenga byibura isaha imwe. 3 p.m. we shall be here. Kuva saa 10 kugera kuri saa 11:30 tujye dusubiyeyo. We shall have time to pray from 4 p.m. to 5. Kandi Imana izabana natwe. And God will be with us. N'abazaba bari kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Ko ndateganya ko tuzaba turi live ku YouTube iminsi byibura 3 ya mbere. Yeah, we shall be on YouTube live on our website. Twakagombye kubaho iminsi yose 40 ariko